Nonda Vata Vata ki City Veni Raturala and a Radio Mbulan Dua Vata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vatabai. Ni bula bina karto sabi kinda wakina rosi loa en singale wenda indai bina ka bole bina nonda bata bata en radio bulan dua bata San Francisco ni bula bina ka sana tin ka vaina nonda banoa be puno ni taka na be bolau ni pengarabi bina ka bole be vale ni bulan na vale ni wai ke kemani na dau pengarabi o ka kino kemani ni bikai koto ni bau ni tawi mate siga ni bulan ni koa arana na tosto Ron toso tiko na ilaula ko ni pengarabi ni pe wator rek taki kena non tambula baka mata bubaila bula yan dua ta baka yan ratiko yan kene na singa lebu ni ko sana tini ka ba binaka baka lebu na sema tiko mo ni pe buno ni taka binaka baka lebu na be hotela ni sarbonoa binaka baka lebu ke mani na baka taso soko tiko yan be mbarabi yan non buno ni bula binaka ongona non bata bata in radio bulan dua bata da umaga tokanan raki binaka baka lebu sa sema tiko mo ngo bunga ilai empty mate saya do ti mana nomoni tuku binaka baka lebu yan binaka talanga baka lebu na nomoni bengarabi na wekanda mai New Zealand binaka baka lebu stigno kino to kona bula binaka mai Auckland Victoria Park binaka baka lebu mai Waikato mai Gisborne mai Christchurch binaka baka lebu na sema tiko mai na singa lebu indai baka kina na be tu anu na Pasifika tu tokalau bula binaka Laila the Kauni Valu binaka baka lebu na sema tiko mai na nomoni vale ni bula ke kemoni na dau bengarabi na tori katina yetiko yani na tukuka binaka baka lebu na sema mai apia ke pango mai Samoa binaka baka lebu Abono ina binaka tiko ene na bengarabi na singa indai dau makatunan raki bula toka na dhange kaina kini sa dilat kata toka na mata ni singa na moi rani non da banua mai viti goe Santa Rosa da bokan bula tiko ene ke New Zealand o Australia dau bula binaka bai waga la vetim bula binaka telenga da bokan rongo tiko mai rakor turanga mai Canberra bula binaka Francis ke moni na kanda da bokan rongo tiko mai kina ni bula binaka mai Serene
top end, pinakapagalebu may Darwin, and Northern Territory may Australia. Kakina may toka laweloma, bulabinaka eneri, bulabinaka eneri tawalo, bulabinaka en rukuni ko may Kuwait, and a tombo Persia. Babaga en ratalitungan ni Beira na Wakanda era sematikong may imbolatangan sa bungi lebu saratikong go bulabinaka Richard, tabay nang guyada, bulabinaka. Doy na bilo coffee, pinakapagalebu sematikong may sariring bungi lebu saratikong may bekemuni. Pinakapagalebu na bukarongotikong may enadeba kay baranise. Pinakapagalebu sar. Tasano itagatiko pagalebu. Nanon dabe wekanike, nanon dabe ito manisatiko talangango na italatala Lal Muhammad. Na matasere may na Centenary Church Choir may suba and abe ito ko ni may tiko talangan na wakanda man tamatadagan ni bisa ko bula una si Mateway and tamatadagan ni bengara beira na itambangon and bengara ni tamatadagan bo bisa may suba binakabuli usar na sematiko may na singalebu inday sa do man na kenay bukalagaw o vini na Saloma bula ba na matanggali gonga men ngelenda mo tailew ka ko na usirilato ka ni liw laga tikongo na singa-singani do takangango na ndambe na bakadang iyo di bakadang tiko bakalebu to ka tu namun renidang yan ng batini raw riba pinakabakalebu do ray to kan moy na se tay kandua pinakabakalebu ilay empty mate bula pinaka naturanga bula pinaka ano sa di labi nakatalitungo da singa sanji na may nanji. Kaya sa kanan ni Seren kay botay virto na bubali na mano ay na maka nandi o Mastelina lo sabati yon dilia Cindy bota kay boso pinakabali mo na siya matikmo gona no day balanga wala singali wenday day ay voltoso ay voltoso ay voltoso ay voltoso ay voltoso ay voltoso toso era kadi mai menda mai diri mai kenda meda na bakabuay tambo sarangan na soron do ni bati sarorong gerana mo kumeran tabo tao doko sayaw na tangane ang nabalan yung namate no may wow nila beta tukidake iwalu yabo sa tasoro wow bata kay na moto do ni tangi kay na osi saroromo right to my ang nabiri-biri kay Mumbai tau na rabu kenda tumbo kolenday tambo sarangan na soron do ni bati saroromo rana mo kumay bakatawan ni lobo rongo nando mo ni hindi may mena may biri na banua kay nakawa mena mumi lande kiliw na ganga kay ratong na lewe ratong labeno na iwaw ni bala randabo kede nga sandra na rara sayaw na ganga sayaw na ganga Ronaldo me kama na koro ay walu ya basa tesoro bulke lagi rabaro romo lagi ni bol kasada bolo ay voltoso toso era kadi mai menda mai diri mai kenda mera na bakabuay tambo sarangan na soron do ni bati saroro gerana mo kumeran tabo tau doko sayaw na tangane ang nabala na mate no ay wow nila beta tukidake iwalu ya sa tasoro wow bata kay na moto do ni tangi kay na osi saroromo right to my ang nabibiri kay Mumbai do na rabu kenda tumbo kolenday tambo sarangan na soron do ni bati saroromo rana mo kumay bakatawan ni lobo rongo nando mo ni bibi mai mena mai bibi na banua kay nakawa mena mumi lande kiliw na ganga kay ratong na lewe ratong labeno na iwang ni bala randabo kede nga sandra na rara sayaw na ganga sayaw na ganga Ronaldo mo me kama na koro ay walu ya basa tesoro bulke lagi rabaro romo lali ni bol kasada bolo ay voltoso toso saran roni relenga no reina quizás
lo mataki tuna meda tamu sarangan na soro ndomo ni maki saroro herana moku beranda botau doko saya una tangane au na bala me una mate nona iwau mila beta tuki dake damai marau kede tuwa na matani meke rongo nando ngoni bende keina sere sana ganga ganga saran roke denga mata meke me udu kirara marau na banua meda sara mai ruka nonda kawa na banua sambula sole busana taka menda marau taka nonda ganga nonda toani bala rongonan rende beiwani sara marau na baki saira na nonda isaki saki dona nu mama tua bula ni nonda banu due na linga mundo dua dua due na linga mundo dua dua rongonan domo me kamana koro ai bolu ya bosa tasoro ai ulke la ravaro rongo la ni bolu kasada bolo ai bolu toso ai bolu toso ai bolu toso ai bolu toso 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 Ai valutoso, siti ni vitiri. Tapi imborete, menekani waina rewa. Ke seru serevi na ivalutoso. Bula venakani na vakanda sa sema tiko maina singa lewu indai. Sibitongo na tini kandua na miniti, na ngau na mai viti. Sibitongo na va, na tini kandua na miniti, na ngau na ke Santa Rosa, San Francisco, nimbula venaka. Laila da kau nivalu, nimbula venaka muni. Vinaka bole boni tuku mai na tu tokelau, salolo matuiani raki venaka dangi ke rau salolo matuiani ke mai milolo matalengani be ke muni wata ke anti suli ke lei bula venaka laila ono ni venaka na singani kuo eroni ratavola ni bula venaka boka rongo seriti ko ni na PWB walu be yesuba ni takirin daw magatunan raki na korturanga be ni na saloma ndambe toko manda baka dangi binaka manda o tinga to manitale na singa-singani na singa lebu ni koa na boka lebu ilai MT mate do bula binaka yanu sambu di la binaka talitungo na singa nandi kera sa ngami ngai rato na numitiku kena bo pale ni maboa iyo may namaka pale ni maboa may namaka may nandi o Marcelina o Losevati o Dilia o Cindy o Boso vinakapokalevu na sema tiko mai vinakapokalevu wakambula tiko ya ni ane vale ni bula dha tuimuru bula vinaka tau gonga itabua kirena na serengori mangai bobo taitalenga veira na vengaravi Angara Pastoral Company ke irana non di matabu bale sangana lenga ogona non da bata en radio bulan do bata San Francisco e kauti kenda bata mai dironga
Senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi. O ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na rewa bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko ni ndraiva, se senga ni waka motoka, kanda o ren no te tu beto seaki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto talaveani na nong ni boli. Rawa sara. We tartarangayani na telefoni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua. Merto wakarotaka katalada mai na nong ni boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Number di telefoni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarabatalanga ni kena le waka soburi ani nanomu yaya. Mai na nonro stoa kina nomu mate ni katumba. Dendram beka nangola ni kibali lo te rupu ni oso pakadadaka. Sen kita beka na tos nimbula. Ko ni lenga sinu ingawa. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banoa. Rongo na bima manione na kabini bugu lulu be Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu be Kemando e viti. And a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. Na nonda vata kei City Veni Raturala.
Chule ni hana. Haule. Tola vina na masekilana ko da levo ni tambua vina ba levo jina na ba ronko tama kengo ngan hinga levo ni kwa si vina chini kandua na ruasa nga bulu be mama na meniti vina ga ba levo na sema tiko mai bula ba tuimuru vina ga ba levo stara vina ga ba levo na maramata u tabua sa robota itiko ni na linga ni bengarabi na Yangara Pastoral Company ke iranan rondu matabubal rasa kani ngwila dabi kina na levo ni kormai nabetau mai sakani miau bulare may nabitaw may sakani may takaun robe samu ma saumbale aule dola bina rongo bina may na radio bulan dua bata kalau ngatan ng warabita binabalebu mo ninuit ng singa binani bingwarabi ni Guatabale binabalebu melaya lutu ng biyaw iyan rabi na kamarama matanggali binabalebu tai samu Dolabina makaresese no mai na lemo bingwarabi ng Bow Pine Station na daba na ikani ambaki me kanimbalolo binabugalebo sara kesa kuru matalamba bulare ubu kereti ko na doon na seremon nga ibo tay kina na maramuo kesa kuru matalamba kay ranalinga ni bingwarabi na koronobu house maimba paling gue toka sarra delana ni dake ngai roba subuto kana tau ni omba dona sana toka kinan na pal ni bola ni mata itu dona pal ni lutu toka ni sana kandua ta boga bina ga bole ni rabi samati ko mai na we kanda na daga boga mata itu mai mba ma koronumbu house kene be bono tale so ra samati ko mai kinna na singal le buenda indai anda ngai boro rongo tali tukunga be na tala lal bo hada ni bati ko na liu mai na to serena centenary church choir oti sanga indua na itabi na tala lal Muhammad sanga indua tale na sere boga tangi na sere kosipeli beratona akafa gai toso tiko na nonda bingarabi era sa tiko kevengo nanda uni bagatara ke era na linga ni bingarabi ena radio bulan dua bata ena nonda bata San Francisco ena singa lewo inda ni kalungata
William back in doon nungu life insurance policy? Nakakil ni Turtan, nakatil kabitu ni Akostita na 2022. O sangir takasarabiri ni tauna. Kami nga ya, kinamaga nga ya, salah ko mana check. Sangat tali ni biara, sangat sarangan ni biara balilay. In time sarangan may. So ang kaliwara ka tala tunda wala. Kuwertong ko. O salah lo bengo pabinaksa. Iyo, o yasar nga na buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula vinaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa e walu van dua, tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai, o ya na wasa e walu van dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Ito samba di ba kusa-kusa iwe? Yanra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy, simbang bakaw. Ngay way dala tu kinambat. Koe serengan kori, sonong una santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw buka singelebu siya buka kabi, e baraw tayo ito buka manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenta to identity, kena buka singelebu siya buka kabi, may baka na buka sekera, na sui, ikatabu teke, roro buka lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamang ni Divine Group of Companies. Dola na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolo dua, Orange Street, Santa Rosa. Nanonda wata-wata kay City Veni Raturala.
ni taka no muy balbala. Na ngoni salanga menda lesu ki wana kalo na ngoni salan dundunga raw bekenda na ngoni sal ni bebutuni. Bebutun mai loma. Ko chunga na bebutuni ke. Sakadi nga bangon da sa vivi chunga mai. O takol salak chunga mai. Alestale iya tal langunyang kon. Kila na na bebutuni. The change of attitude and a mind, your soul and spirit. If that is not change, my friend, no repentance will come. No regret is there. Praise the Lord. Amen. If you regret, that is repentance, means you regret of your sin. Change your attitude. Besauta ka na mo langgori. ta borro tiko e nanduna serre me kautikenda tiko mai woleka e na nonda bata e da singele buenda inda boga bina binaka e na itabi na itala Lal Muhammad ka be tarabi mai kena nondoto serre na centenary mai suba e bakata le ngakina beira na wakanda e raboro rongo tiko mai e na be bonora tali tiko na tuku e na rongo da na singele buenda indai Abinaga boga lebu na sema tiko mai na rawa nindua na nonda sere ka rato bota itiko kina so na marama raka lebu ni marama randau kere mai hira kere sere tiko mai binaga boga lebu aku etiko binaga boga lebu kina I labeta na ibana walu nimbula iyo o na yadau ni bola tiko mai ngori ko e bosa tiko e ningo binaga boga lebu binaga na sema tiko mai na singa lebu ni kua tina I labeta na ibana walu binaga boga lebu na bono ni boga rongo tiko mai kina Lucy B Tanoa binaga talenga boga lebu na sema tiko mai ndua na ilawa era to kere tiko mai me bota yen na serengo era lewe ni koro mai nabetau mai sakani mai da kaunrobe o akesa kuru matalamba bulare au garenga na seretaraba merambo bota tiko mai kina na lewe ni koro o viwa ke inacha na balembale ke inacha o ya sawa me adoba New Dimba era to kere tiko mai na Koro Noble House na itiko ni bengarabi ni mata ni tu na tau ni mai I roba sombutoka na koro wata ke na udi wa lebu na mbariba en ron rokoto e ni asana binaga boga lebu na sema tiko mai na singa lebu indai ta rongo ituku e na tini karua na kaloko e na singa lebu indai go na nonda vata en the radio mbulan dua vata
na muna ngau na levo ni nondo so enda sa senga sarangan ikla na dabu menda vaka talau taka buka singi levu taka siapa kaya kapitak ne ka kuni lo malenga sa tiukin dono munua e rauni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na vei matangali kaka na tibgina me bakana karitoa waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda baingani ke gamure na kaka na buwa balang me bakana steak gai wakaya loka tabio ke kena coleslaw surua tatni gai lago patana kena pie na bani kei na menrai oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosaranga no direct message virtou giringa kina bitu sai bitu tolu dio tolu duan limono se onga wale saranga le to miku mena no mota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. E rawtalanga ni rotoli dili botaka ni ke mukatalo washing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me voliam back in donongu life insurance policy? Laka kira ni tutana katil kabitu ni kostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kira maga ngaya salah ko mana check. Sangat tali ni biara, sangat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So dan terli warga terli tunda warga. Kau tunggu. Kau salah lo dengo kamu bilang. Iyo, o yasargana buna, e rau sarra, sa tiku na pepa se senga, bula vinaka se tobi mate, kambani duan-duanga kana soma mena claim na lomni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa e walu vandua, tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai, o ya na wasa e walu vandua, tolu walu lima. Doyan Robina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa iwe. Yanra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Kursan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy simbang bakau. Gay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sonong una santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau bagai singelebu se bagai kabi, e baru tegi tu bagai manggo sanggai to toka na buno ni kana. Mai na menda tu identity, kena bagai singelebu se bagai kabi me bakana bagai sekera. Na sui, ike tamu teke roro bagai lolo kena vida tale. Gira rau makila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamani vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Nanonda vata-vata kay City Veni Raturala. Todo caro
Rotawara i tembe a kei rato na zaurawo mai vuna na daudau ni Waimanu e nai talanoa kei susi. Talanoa kei susi da warongo manda be Lucy B tanoa dua na wekanda chatororona na muni tukutuku me rato mbauna numitu na bagi lesi ni sodalpa e rato tikongori mai Santa Rosa. Lucy B tanoa kei lela lubu rau vina numitiko eni na singalebu ni koena nonda vata. Tina ila veta na ivana walu. Ion dina todo ko kemuni dendesar. Pinaga bogalebu na bengarabi pinaga bogalebu na be semati tiko mai san dendesar na ngauna ni tukuna tiko maingo na ngauna ni sota na vale nei ratuori sibuki na banua nandua ruas diwa Grantham Road. Ia pinaga bogalebu na bena numi tiko mai salai tiko sara mai lebuka mai nambuka lebu kandabu pinaga bogalebu koulanga o kemuni. Kiko binaka na bengarabi me mbaleta na nonda banua kena bei mata bu vale binaka bole na bengarabi bondo na serena numitali tunga no Madam Liku wakadere valu binaka bole raukalungata na marama taubu saki usa takirua bula binaka kemuni sema tiko eni ngoni sawara katiko na tukutuku na nonda banua na besa i bura ena nonda bata ena radio mbulan dua bata ngo Santa Rosa San Francisco.
vida na ve kor ke to durki na nin rota ki dona ngone lewa matai tiko me ni beso turanga ni korro dona korro ke tu la ko ya wasara ke to le bondo bil le bondo osi to saya de na korea turani ni kilana ngone lengo ka ko yo sa ruongo na madha wane to songo bi ko tiko na va ma madha okay bangarama dona mose matai saranga ni beso turani na itabi na ituranga ni korro ko na mate ni tu me kila vida na mata bo so bu mai bona wanga do ko ni ngoro ya na make na rei ni ngone lewa mondo kila e amba ki vida ke baka me baka ndu batata ka ulilu ni abusa na itala o gase ni buli merangole na ken leiza kana ken lei bulumbulu taki se lagi tataunaki ve ndo na maramni lau sa ti rawike nge basumbur me ndo na ngone le ni lau sa le wilo ko rusema tongele bulumbulu te ko ikya tiko na lau e vau na prokiwa do baka io taka batikede io ko tiko na amba kitina ka baki ne tina ka ono i vali bebeso o vete to ne ken to kina banua ke kau me ken do na tamata vo ndo taronga mande ko tu me mate mna sa ambuta ko tu mai do kai tu berna lu bende no be ko ribuli lu be bambi bi berna do robo na tumbu tingoni bukete ndole na lewa na yaw ni banua every girl is a heartbeat of her dad ke on buta ko mai na no mati ko iko na sin dona blessing ni no na bonu na muriko pale to sa buta ko di mai din no ngale mbulumbulu ya sa ta woti matanga me na ke mo bosa o kenda to nga to basura ki kenda to ti ko bati kento to son dona ngone me sala muriko ti ko na bosa ni biba kalunga tataki ke sa basumbur to me kendo na ngone lewa se ro se tolu tarungi ko to ko mai be na ngone ni sudu dona ngone sudu no loma ni bubale ti ko no na matangali tiko nona korro, tiko nona abusa, tiko nona sana. E sinraw ninda kaya, akaw tu nga may tolli sala waray. Ndina sarna itukutuku ya. Ndoka tiko na nonda bewe kani na nonda bewe semati. Da boga bina bina tiko na indarunga dana itukutuku may natambadaga ni obisa. Boga wasibi, ni samba dindoni ya tiko ngwa nanraki ni singa ni sudu. Na kena itukutuku ya kila tiko nda ulebu na bewe nrota kia na ngau na batango. Ipo bole ka tiko na singa ni sudu. Kei na tawase ni ambaki. Waka nuni wina katiko ya niwe kemini na wekanda. Da buka buna wayan ratali tunga bi sala ni ata andi kawa ni bula wina mai na marama na ita. Rongo wina katiko mai na nomun ni iwe semati na bewa kani na singa lebu enda inda iwe wamaro taki na singa ni kuwa. Ena nonda bata bata ena radio mbulan dua bata. Ni tuko na tuko mai ni totoka na sote. Aurida tali tunga ni ngo na bini bo ni tokartiko sandamba. Ni kalongata ena singa ni kuwa. Sala ni ata andi kawa binaga bolebu ke kemuni na wakanda waraga tiko na itukutuku na nonda bonua tiko endo na itukutuku baleta na ilesi waka presidenti ni nonda matanitu ka dua talenga na itukutuku enda boga muria tiko maikina na boga mbese boga dori tiko ngo na university ni deba ni Pasifika veira na songo ni tamata takadaka era benga rabi kina sa ala ngone kalima ni singa abia bia marda on dua boga binak na boga mbese ya do tiko na university ni deba ni Pacific kana ngai mbondo talengana kene tukutuku na no manda kawai kede tiko kin rakawai talengana itumbu na ndau ni besusu sanga wala ngai biti baka kin na wasa Pacific baletango na university ni deba ni Pacific tiko kin na ngone mene be matani tu kede sara na Pacific tiko boga rota kin na buli koroi na university ni deba ni Pasifika. Sati ni karua na kalokom. Kana iliu ni Tony Baisanga o inia seru iratu ni na bangambese ya do tingo na university ni deba ni Pasifika sandondo me wali makawa. Wangarai bakatotolo na kenai wali. Me kakuni lai kendra na ngone na isamu nindawa ni boga mbese ya do tikongo sa kangoro ni singa go sa ndango lebo tiko eningo elima na singa enda sa duruma tiko maikina na madawa kaya do tiko kina na boga mbese ngo me boga sangarai boga totolo endua na kenai wali kasa rai tiko kina matanitu na itoni Baisanga merato yabala boga totolo merto boka sangara endua na iwali kata bata ke irana biliuta ke na university ni deba ni Pasifika. Kaya tiko seru iratu
ni sa ngaunan renreti kongo na ngaunan rando baka kina na ngone na non rabi tarongi na university ni deba kambimbi na non rambula kay na toso sangai tiko na ngaunan go mera baka torodakataki na non da ngone buli binaka sanga wala ngai biti irango era susutiko mera biliutaki na be matanitu na wasa pasifika na non randela ni ngauna ka nanu matiko kina na iliuliu ni Tony Beisanga o ini a seru iratu ni ndondonu menda sa rakatakapat na ngaunago sa rautan na biledeledabi tiko na ngauni sala ndondonu me dabi sematikina kabe taurilinga takakina na rakatakango dabi bangangai kara kunruba katiko na isongo-songo di tamata-takataka sandendesar sandende na non rakunru sanganindua na iwali se ngarai me rawan ni bakayangata ki me kilaiki na nabe kain baleta na non rakunru na tamata-takataka ni sandende tiko mai bakay loku ya ratiko na iliuliu ni Kornibuli na Vice Chancellor Professor Paul Aluwalia be bangarai na iwali ni lengango ka walia ni baka totolo me teka butale na lakadaka me toso baka binakatale na buli veira na ngone buli na university ni deba ke ira na kenang gasi ni buli kena be tamba ni venga rabi taudoko bangolei kena koro ni buli toro dakengo na deba ni Pasifika na duana itukutuku nga ibuka reita ki wale nga maingo tukuna kena na iliu ni Fiji Labour Party o Mahendra Pal Chowdhury ini na senga ni rauti ratu na ingama na itutu baka presidenti ni nonda matanitu. Ka Mahendra Chowdhury ni kena irai ni na Prime Minister o Sitiveni Rambuka sandingi taki irati ko nga may nanona ya sana kina itutu ni veliuta kieso na nonda matanitu. Rasala ki indingi taki tiko nga may na sano da kaunrobe kina itutu eso ni vengarabi na nonda matanitu. Kauai takatiko na tikinango baleta ni Kaya Mahendra Chowdhury na sengen rauti ratu na ingama na itutungo baleta na itukutuku ni non ravengarabi na palimendi kina be tambana tale so ka nandrenreki na menda vingoma na turanga na tuida kau kina itutu boga presidenti. Ia na Prime Minister Sitiveni Rambuka pakaya sa lau raitiko na sa boga tatik na non na itobo ni rai ke na non dingin-dingi kasengan ni pauda na lewe ni bonua taudoko ke na non da bogan donu ya endua na ilesi-lesi endua na kena iboga raita kingo kaya na ilu-ilu ni Fiji Labour Party o Mahendra Chowdhury ni na Prime Minister kaya tiko ni vinakati na behi bogan dua batataki na non da kau batamai na lewe ni bonua menda umani batanga bogan dua na lewe ni bonua kan dua batanga na mua enda bogan na matakina o yana non na itukutuku kau Chowdhury be imba saisara ke na kaya da kaba kaya ni bakaya lau raiti kongo na be ito taki ke na be indingi taki nga boga be wekani kaya ni o Rambuka lesia kasangole non dingin-dingi kina itutu boga presidenti kataronga kina sa non dingin-dingi tau do kombe kana lewe ni ponwo ya o kombe kan go na iboga reita kinin dua bata kai nakatiko na Prime Minister taronga talenga o Chowdhury boga ibe nan dingin-dingin go ni Rambuka ertoa nanuma bata mai kina ke na isongo-songo tale rua na matanitu do ko bata da so delpa bata ke na isongo-songo tale kandua kartu be sematitiko be liuta ke na ngaunango na matanitu do ko bata se koengo nan dingin-dinginga ni People's Alliance tarongatiko na non raurai na iliu ni songo-songo baka politiki talerua kartun dua batatiko na biliuta kia na ngaunango. Ka taronga tiko kina se sa andon donutiko mbaka be rautale na isongo-songo erua na dingin-dingin go se ani rambukan duan-dua nga.
E kao chadre ni rotu na inga malala malabu, e tiko e so na ken rai tukutuku, ka dengo taro, be kenda na lewe ni bonua, na non raba gai tabi, en bebo sakitaki, ke non dua bata, ke George Spate, en ngauna ka yadoki na buawiri ni ambaki ruana undolu. Era abele wai, ka totongi talenga mera tiko i wale ni beibesu. E na non ravogabuna, en duan songo ni toko bata, e na tiko ni mata i walu me lambasa na suka na i walu barracks. E na ngauna ka yadu tiko kina, na buawiri ni ambaki ruana undolu. E na epireli, ne kabani epireli ruana undolu kalima, era totongi takikina mera duru ki wale ni beibesu. Me bula walu. E kaya talengana i liu ni Fiji Bopati ni Ndondonu me ndikebi talemanda na i tukutukungo. E na nonra la watu lewa e na matabi lewai na turanga ni lewai na ngauna ya Sunil Kumar e rakayakina ni abagaitabi o ratu na inga malala balabu e na nonra sangai merabuanduinduile na leo ni matai walu era tiko mai lambasa na ngauna ya. Kao Chaudhry na nonra tutu buka turanga bale e biti e Ndondonu mea buka sala takira buka binaka e na sala ni be buka mea utaki. E kaya talenga ni e anga i dhuru ratu na inga maki na isoko buka politiki ni Conservative Alliance mata ni Tuvanua. Kila italitunga na isongo buka politika ngo na son kunru kein buka tumbu veleti ayado na ngauna ya. Na nonrai tutu buka leo ni palimendi e kein kikina ni rumbe tumanda na nonrai tutu buka palimendi me ruana embaki me na me ni ruana undolu tini kalima ni kunei buka ndina taki na nonra bosa bakadadata kana speaker ni bosa lawa na ngauna ya o Chico Luveni. E nanduanga na ngauna leka sawo tingo. E bakalewa isar talengaki na ratu na inga malalambalabu. E na nonra bakalelewa. Ka bakalewa ki na indua na mate na palimendi o Ali Kimbia. Indua na turanga maina yatu Solomoni. E pita na i tukutuku e mbaletira na turanga mbalengo e kakina Mahendra Chaudhry ni isangan ni dingin binaka e lakabo rambuka. Kabakai sa to takiranga na kainona wa takirana wekana kina itutu e so wa matani tu merala kindambi kina kabeli utaki e na bukundara ramban leo ni bonua. Se wara kitiko endo na itukutuku me baga malala maikina na Prime Minister o City Veni Rambuka. Kina itukutuku ningito. E bagarita ko Jared Hain endua na nonda da robo ka sa leo talitiko ngango ni Vodafone Fiji Mbati ni Ndondonu merato taura baga malu anangito na do robo e na sota ka baga e doriti kongo erto anruka na mado sawati e na singa ni mataka na singa baga rawai e viti e na numitiko kina ni irauna sota kina timini atukuka. Ka nui takatiko ni rato na rao ni beitau rilinga boka binakaraki. Na nonda do robo na lewe ni Fiji Mbati. Mai na non rato ungito e na marda o sawati. E bunga na ngauna e baka e rato dui waka unon rato. Na nonda do robo e na ngauna rato kamba koro tiko kina. Kanda ulaki tinindoletu na non rato sasanga. Ia ongo e na numini na binakaraki. Dia rato sanga ibu karauta ka boka binakadaki rato sang dikeba na non rato malumulumu na madro sauti ya saro ni rato bonota boka binaka na malumulumu ya so ya ambasiko ya me rato na sanga me rato nanganga abatake na timini I2 mai na tukuka ene karuani waboki ni soto go ni Pacific Rugby League Bowl Championship kan boka dori sibina walu ene tin na miniti e nambonge ni mataka nambonge ni bogarawai maibiti e na HFC Bank Stadium
e suva. Sa toso tiko na baka ni ino da timi e na ilakolako ningito wabo ki ma Europe e na bula katumai. Angona timi ni Fiji Water Flying Fijians ka sa baka durumitiko ke baka e rao me sa duru talengani e na sota ni Rugby Championship. Kanda senga iba kada barangango en duana kena tuba en gito tiko kina na timi ni South Africa, na Springboks, na timi ni New Zealandi, na All Blacks, na timi ni Argentina na Pumas, wata kena timi ni Australia na Wallabies. Me sa duru talengani kina na timi ni Vitio na sasang. E kaya na iliu ni nonda timi ni Nrua, o Mark Evans, ni Vanuea erto sasanga tagatiko. Me ratu na duru ki me ratu la ki lewe talenga ni sota ya e na toso binaka kina na non rangito na durabo ila betira ke kina ndua na iboga tangen de bakao ya e rangito tiko kina na timi lelebu na timi kau ani be matanitu e na non da burabura e boga rita ka talenga o Mark Evans ni na timi ninrua e sa tikongo era lewe na tiko e tulusanga bulu ka bitu kina tulusanga bulu ka walu na ndaungito bibi nakasara kara lewe ninrua tini kina tini karua na durubou era sanga iboga durumi tiko yani mera la kibuli ka boga toro daketaki na timi ninrua kina ituku tale so enda biasa iburabura e boga reita tiko mai ni isa kata-kata laki tikonga na abu nau ni bindingi ni sabo e bida na singa duan na mada o bagadada men boga dorikin na bindingi sato sutiko mai mereke yana ngai madala ne kalima ni singa ni bula katumai na bula November o dei sana rawata na itutu boga presidente mai mereke ni toso ina ungito na kena biasa ibura-bura baga reita ki mai ni rasaya babala tiko nangaunango na matai walu ni North Korea na duana be leda ka rabaga ya dora tikongo me rasa songota nangau ni sala taudoko ka duria ni kina deba ke Korea duanga na matanitu duanga na umatamata ya sa rua na matanitu ka rua na bonu indui robe leda bisa ratoka ngai nangaunango duru talenga me kina na matanitu Rusia ke na matanitu Amerike kaina kini na iwalu ma Ukraine karau baga dora tikongo Rusia wata ke na Ukraine sa tete tikonga mai na vei baleta na kena vei bosaki kena toko ni na sana erua Rusia wata ke na Ukraine vei rana vei matanitu so randu ito beirau na matanitu erua. O mereke senga tiko ni bangandinata ni mataiwalu tikongo mai North Korea rawa ni takosoya ni melai beibuke na iwalu mai Ukraine. Ya enanumitiko ni na bagay dorimanda na bibosaki na madao katumai bakai tumbu da kesaratiko na kau ni be toko ni be ira na matanitu na rani burabura ki be Ukraine na nona iwalu wata ke Rusia kina itukutuku ni nraki na nonda banua sabi abia mamanda kambasi katiko na bunilangi ni nraki binaka na nonda banua ndina nga ni sekoto na ua ni nraki sua na deba ni nonda banua mai biti ukuba taka no na kena loa tau banga una nauda kaya do mai kina tokalau ni nonda bia tu anu anu me do bona bongi lebu inda na nonda banua mai biti tau banga una nauda kuru na banua kan bakila ibu lebu tiko na be saunin rakingo na deba ke biti lebu ya na be banua bolekati serua na mosi na bua suba na usori tailebu na itasiri sana orame teka buya ni rakiraki na tokalau ke maduata na deba ke imbua ke na sana da kaunrabe na kena bia anu bole kata mai di kombia mai nangele lebu mai laudala
bakaki na mai adata kei tawe uni, doia ni kina sano lau kei lo mai viti, en dei koto kina na kena tuba kinin raki, dina ngani sambasi katiko mai, na buni langi vinaka, nin raki anda na duruma e na mua ni madao. Seua kana laki bora-borana wasa-wasa, pe ibu kia kina mata ni rangi, tai kei mai na tokalau kei na tokalau deba-deba. An raki me doba na singa ni mataka kei na mua ni madao, anda dambeta sanga soti ni vei sau lebu, na tau wanga una na uda, ana dei koto na kena tuba ki andai kei na singa ni mataka kei na mua ni madao. Sai kwengore na itukutuku ni raki, na itukutuku ena vei sai bora-bora, na itukutuku ni ngito, ke na itukutuku ena nonda banua. Na nonda bata-bata, kay City Veni Raturla. Isa balang amay, nanong busiretale, yung bagromoli, nandomomuni, wakanana tutu, nanumarawali, kami natu, kau tiang lesu. Katio lesu ike muni, memboro nanado muni, nanangu marawe muni tu, oya ike muni. Kata drabolima, mana tele koya, bembau ya betele, kena salatu. You tatu ona, nanu mikemu, kau ngalili tuma, kau tiao lesu ekemu, memoro moda nando momu, nanambu marawe muniku, uyau mikemu. Dio le sube que muni, eu moro boda nando momo, kanungu mara we muni tu, uya vike muni. Me volia mbeka donongu life insurance policy? Laka kira ni tutana katil kabitu ni okostita na 2022, o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kena maga ngaya salah aku mana cek. Sangat tali ni biara, sangat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So kan kali warga tali tunda warga. Kau tunggu. Kau saya lo bengo kamu bilang. Iyo, o ya sarangan buna, rau sara, sa tiko na pepa se senga. Bula vinaka se tobi mate. Kambani duan-duanga kana soma mena claim na lomni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua tolu walu lima ena kena ituku matai lalai. Oya na wasa eva walu van dua tolu walu lima. Dendram beka nangola ni kivalilo tena puku ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakitan beka na itos nimbula. Kua ni lenga sinui ngao-ngao. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rua vina vima manione na kabini bugu lulu bei Kemundo e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemundo e viti. And a radio bulandoa wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Na nonda bata-bata, kay City Veni Raturla.
Dale butatangin dole lang malakay. Baka yung butumay na tongo sena laylay. Nakabole mo na way koula kay tabu aysa. Aya linawe kandong go rongo tiko nando mo na kinando mo na taleso. Era abang marutay kanda tiko ena no bata na singal lebu enda inday. Abang bina nakabole Jim Turanga nakabole. Angay basi ka tunatangan ni. Jim Turanga bo dona ser to na nimikin na leo ni cell group Petuluma. O inoke male nom lingairi o seru le didi Sam ke na tau ke ni vale o Steve mai Sacramento adoni tokalau dua veira na nondo tau tek mai na FBC esa na bolebu dua na ngauna binaka ya ngauna binaka pina bolebu sarna sema tiko mai Jim Turanga basi ka tiko dua na wakanda alitiku na dona ngauna go ia basi ka tiko ngamai na nona ituku rupe ni mata kimba umbula binaka dola binata maya mo se tangi vetaua sabo kabina binaka bolebu na be semakina singa lebu endai ni o tingo ndana ngai bogarongo talenga be nai tala Lal Muhammad erto sabo garo tongo na mata serena centenary batkina akafa gospel merto ngai bogatarata kayani nai tuku ne nai tala yanda boga binaka ni be semaki tingo kait como rupe ni mikalonga pikibul au sini kala sa tiko be mikaloma nga ngo tiko me la kaun robe na dona ngauna sa tiko ngo tik slote kai tiko mai sa na serengo da sarre na kala sindua au sangani kila na serembe ka beraton do Emmanuel li sala butanga miau bulare ratu bulatale na gutau totoka bogle bunda bengarabi andi laite noke pedeli na nobo o weka turanga na tuita bukini bulabenak pasipa nene lebu bulabenak kemuni bernanu mitalengana maramani nambitu o na bono ni tauriki na kemuni pinakabogle besar na bisa mati main singa lebu ni gua anda baru takatiko na nonda vata ena radio bulan 2 vata San Francisco kau tikenda vata mai Kila anda na ka ore de chungo na ba vele go sa ba vele ta kendo setan ni nada mungo ai do sa ngaluchi ada mungo telepon mai be telepon di dengan telepon gondon di bas ngani setan sa soli weekend
Asenga na kango sa asenga na mbula. Yalinga na telefoni. Wow, saya li na mbula. Ya kaya yali o chisu. Sindo na ka. Mekuwa kunya yali ni tu telefon. Mena apa? Elebu na ka chukulum telefon. Lago chunga na phone, lago chunga na Facebook, lago chunga lebu na ka. Ngai bango chunga na linga mo zawiri chunga bango, zawiri chunga zawiri. Lebu ni zawiri na linga mo bango, na numa wiko talanga na zawiri wiri chunga. Kafa Family Gospel. Muriet kweni na itukutuku na italatala la al Muhammad na singa lebu ni kuambale tana taliboni. Pinagabole busara na munisema tikomai. Ni sabo irua sanga bulu kadiona miniti mendua mai viti. O irua sanga bulu kadiona miniti me ono Santa Rosa. Anonda ngauna na bata da singa lebu indai. Da boga bina tiko Jim Turanga. Bosa to abalutu mendua na yada. Bata kena ndua na itukutuku. Awili kitiko na itukutuku tini karua. Boga rita kitiko kena na bosa ni Mahendra Chowdhury na iliuliu ni Fiji Labour Party me baleta na turanga da tuida kau na nonra sana numiti kongo mera na laki be stomitaki na itutu waga presidente ni nonda matani tu kama yo waise da kau Chowdhury ke na Labour senga ni yanga me bosa no seat in parliament so matiko ni ndua tale Joe King ve Italia ke no seat dua na itukutukundi na itukunatiko ya o Jim Turanga pinakaboga lebu na pinunumiti mai Sacramento vi Andoni Tokalau do vi rato na nonda to tech mai na FBC na do nga una pinakaboga lebu batake chone zangi zaudau Santa Rosa pinakaboga lebu dari tukutukul ko tikmengo Jim Turanga o iko mo sambuli mo saliu taka masailu nebu sa mai Santa Rosa seni tukuni mai na dai ko e ba ko tamai ni tukutuku Pinakabakalebu sara na sema tiko mai na singa lebu indai pedeli na novo na turanga na tuitabuki tiko mai Santa Rosa pinakabakalebu na bina numitu mai weka pinakabakalebu at kay pasi panene lebu ronga da ni marama ni moala
e nai atulau. E o koe vi bota itu ko veira na maramani na bitu. Mani na no mande o koe mbaga na bono e taurikina. Dina se senga, a baka nui nebe nakatu e ni weke moni, a baka nui nebe nakatalenga weke na imbose, na nona i lako ni bengarabi, ki na toka lau e loma. Dombula vinaka na be nuku, mai Kuwait, o baka rorongo tiku mai ki na tawalo, vinaka boka lepu. Naka boka lepu, salo loma tueni, ke mamilo loma tueni na weka moni, mai viti, ke na bea sai vura. Rusia te tuitumbou, vinaka boka lepu na iloloma rongo tango, mai Liberia, West Africa. Ngare kena matai ni o titi ko tolo na bulan ni bengarabi en radio bulan 2 bata na loma ni bulan tolo Saudi sangay matai mbeka ngo membasi ka mai Liberia West Africa Rusia te tuitumbo vinagabole bustara sera tangilala rongo vinagatiko mai Bellevue Washington State vinagabole sera tangilala na binanomi vinagabole chone rangi dau ke kerin damundamu vinagabole somebody ya me jim turanga vinagabole na sema tiko mai vinagabole laitia tamai mbeka tabula the best sa jina vinagabole ke kemni na wakanda ni sema tiko me singa lebu ndai en raki vinagatico ke na ke raki vinagatico mai suba na nonda bia tuan yanu mai biti dera rungu toka mbanga e tau na udwa na kabi. Pinaka pole ongona no da bata in radio bulan 2 bata San Francisco e kauti kenda bata mai. JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tapioca. Na kakana boka malangi me pakana steak baka loka kena coleslaw. Woo wee.
na karitoa sa wadha badina na kendi kanakana. Kay tigo talanga na nonroto specials and loma ni madhawa daw tamba na Facebook na doy ni tiwa yan na pani mandray pai kay na bugatale. Gora na JJ's Food Shack, View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nroto dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa rani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo vio tolo dundu limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono life insurance policy? Nakakira na ito tayo katil kabitu ni akostita na 2022 o sagir ta kasarabiri ni tauna. Kami nga ya kila maga nga ya sala ko mana check. Sengat tali ni impera, sengat sarangan ni impera palilay. In time sarang amay. So ang kaliwara ka tala tunda wala. Kuwertongko. O sala ko bengo kami binaksa. Iyo, o yasar nga na buna, raw sara, sa tiko na pepa se senga, bula binaka se tobi mate, kambani duandua nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa ya mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua, tolu walu lima ena kena ituku matai lalai. O ya na wasa eva walu dua, tolu walu lima. Na nonda wata kei City Veni Raturala. Turu raviana vale tai me. Nei mami taka na te reisi so a India, so a Iwiti. Pina ka bole buna sema tiko mai. Gona no da vata. And a radio umbulan dua vata San Francisco. Bula bina ka kanisi langi toto. Go e Brisbane, Australia. And ano minabu bale mai dong bati. Sabi na ka bole buka muni. Pina ka na besya mati tiko mai Iwiti. And ano da banua ninda sa mai tu ya ni bakango Pina ka bole rado tuku na tu ya sa. Aku ila Theodoria kula rongo binaka tiko yani Australia ena loma ni vanua ngani zaka ni mbula binaka na bokanu inu binaka ena singalebu endai Jim Turanga sanga yato mengona nona ituku asana numitiko baka turitiko yani mesala imbuli me Turanga ni abusa Santa Rosa gai tuku nama yoko ya Turanga ni abusa rambini tungo sabakan domombula rau taure rau katen rau mbare Pinakapagalebu sa Jim Turanga na pinanumi may na singalebu endai pinakapagalebu na namunisa matiko may so nabekanda era nanumamera
Rabaka nui nui vinaka tiko mai ngoe nduango iuka seini makutu. Iuka seini makutu ni bula vinaka na ita dendea unga rongo di ke moni etale. Vinaka boa lebu ngola o iuka makutu. Darua daka bata me na Fiji 1. Darundo daka bata na nomoni porakaramu e nandua na kaloko e na vei singa lebu ke de ni moniti sa andina vinaka boa lebu sara. Vinaka boa lebu ke moni ngori na ngauna ya andua na ngauna go kalunga tenda mai sota anda be kilain da be sematitiko vinaka boa lebu pasipa nene lebu ni bula ke moni e vida na nongu itoka ni sandende u sangatiko ni bau rongo diratu ke moni ni tauranga na talibo ni ningir sara ora tu ni ko na be mosaki ai erto sana no mitiko mandanga ora tu e pelike na nona Mrs Pauline Naituivau o tō tau wilimoni tailau serei mabata ke indikiti mareawa vinaka boka lebu lola matu yani. Ta lola matiko yani ngo. Raboka roronga tale tiku ngamai na wekanda iso. Lola malebu saratu yani veira tau kede. Vinaka boka lebu sa tau de sabu ande otaki sarana muni tuku rongo da tua bura pasipa. Vinaka boka lebu na nomuni sema tiko mai. Ke na duana kenango andi merenda ni ratu mai tabuki to la bena maseki ke ro rongo tiko yani go California ke renga meramba una ni mitu ene leo ni koro mai koro visilo serua bina bale bunjena bina bale buna bina nomi sabo itini kalima be mama na miniti mendua ena non da vata ena radio bulan dua vata go San Francisco Serenita moa moniro moda mandaraya busano raya une sesilini anonda mato avoni nonda mate sautu ke inambola masi ke inakomina ngona E senga dina ni karaurawa na dhaka kekiva. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta takatuna bengaravi, o ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tō na senga tiko ni ndraiva, se senga ni waka motoka, kandau drena no te tū beto seaki, erto sa tū wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nomni voliboli. Rao sara. We tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluva diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nomni voliboli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart.
Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan Toluva Viwa Ono Saivarua. Erto ngarapatalangan ni kanalay waka suburi ani nanomu yaya. May nanonro to stoa kina nomu mati ni katumba. Dendram beka nang wala ni kibal ni lote na puko ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula. Kuha ni lenga sinuingaw-gawa. Nana mai kina programu warotaki. Mai veratau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rungo na vima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e viti. And a radio bulando wata San Francisco. Mekauti kanta wata mai. Nanonda wata-wata kay City Veni Raturala. Makarau buka sabole, kemasinda di lala tu beke. Kamu ini kuanda temabeke, tandai ala ni nonda sere. Kesadina, kamu basaru kami. Sadina, kamu basaru kami. Andi moli ni kay bosa bay, katau rambau arakap dan tinggi. Nakoi rau batanga kaibi, kaya latu di kuana kena kami. Sadina, kamu basaru kami. Sadina, kamu basaru kami. Sandina no mubosa rui kamida. Bulavina dolavina kami niboi. Nanimitukan leo ni korona kalau maduata keira na tabalena na itukutunga lago tiko maingo aranda botokongo na anduan bangana boga tunlo senduan bangana bole boga vitio chale nanda keke estate maindreketi maduata binaga bole buna sema tiko mai saya do talanga maindo na itukutunga ni loloma be jobe turanga kaina ke mai
bula vinaka city au salola mabuga lebu tuani be Jim Turanga sando no esanga no Jim Turanga ngana ronga bura tau doko ronga na ilola manro bi solitaka na be wakani rupeni mata kimbau bulasia amen tu moi Laudala Beach bukan no inisi atio wo ibinaka rupeni nutake ni sambula binaka tikwe tona singa do iriani se do irmai Jim Turanga kere ngai no mingana ser terapa o chope yo ko sengai bukan no numi ko le sartu nganingo sa Turanga tiko niabusa enanga unango o Steve Murphy ke twingali Mr. Yellow Cab don Gina nagabole na bese matu ngai singa buka rombu katalingo ibiti se akabiti ko ni singa lotulebu en non danga una Santa Rosa kanda waraga tiu kina gona itukutuku en non banoa ke ina be sai burabura farasiko luita bula vinaka ke muni na bese mati toka ni nda waraga na itukutuku en non banoa ke ina be sai burabura nangito ke na itukutuku ni raki Na ngauna kitu taraki na fingerprint ni ngone, that's the end of his future. Wakanga na dhuru ina college ko itiko na ulubatu. Baleta na ngona sa toriki no na fingerprint, ena lay fomu ono fomu bito ko e pasi rota na makani pailati. Nila imbimbi una nono korni bule na sega nindu ona katumba indola bingone. La ko ibalangi vangaradaka daka na songo keviwa. Baleta Dukila Toko na lesu talima me make na nona police clearance that criminal record remains till death. Sindo embokoda. Tiko na non to rehabilitation report kenda to so matalen do nan rawalo sa ngabul kabitu tiko pakadada na kiani saw.
Mina pola me na commissioner ni obisa sa itobo binaka sa leo ni bunu binaka sa toko na bogalevo na bunu na lotu na materi tu. But that rehabilitation report pay difference aside from your police clearance and angai solely after 20 years if the child does not reoffend. Kaya baka ndo na leo ni bunu ase nga tal ni dala. Then be sa video so na turanga so na marama vakati ko na intake ni British Army na US Navy ramay tangiti ko na itumbutumbu. Na luvengo sa velewa yoti sa songo makao na kisi. Ia na da belenga. O ke mundo songo te tiko no nangai warai. O reto na embassy gori. E tiko nga na vetting team ni bebo no anda apply kina. Bole reto na vetting team o reto na dakaba tiko na intake na kani British Army. Kang reto we only receive those with no police record. Era pasiti ko na aptitude test. Passive na kana veterongi, pass na fitness level, kake de pastaki. Leila ko na medical na yoti ni ka kwa na police clearance e na senga ni mboko sa so mina fine va matabelo wai le sta longo ne leivuli tu kwena nonda bono mai witi e boraita kana liu ni Tony Bensanga na parliamendi o inia serui ratu. Nindondono me baka sangarai baka totolo sara na iwali ni lenga kara baka mbesi tiko kinangona tamata daka na University ni Deba ni Pasifika. Sambalabu mai. Sa tiko ngone kalimani singa sa toso ya nikine kaono sa madha ondua. E kana ilu ni Tony Vesanga o inia serui ratu ni sanga ni nondono me baka laiviti kona beimba ke na bebosaki adu tikongo membalaita na bogan bese baleta ni sambalabu sarana ngauna era kunru tiko kina na tamata daka kasenga ni abala raw tiko kina na university me boga sangara endo na iwali ka sandende tiko mai sanga me yardongo na bogan bese sa wote lima na singa kanondono me boga ngarai na iwali Merabi bosaki, merabi bosaki kina na isongo ni tamata daka ke irato na veliuta ke na University ni Deba. E katiko serui ratu ni nondono me avdo na be bangangai. Tang bangangai ani boka totolo me boka saba ataki karabaka lesui na luvenda kinabuli ni rasa sukatale na tamata daka. Era kunru tikongo merla kite buna tale katomana na non raitabi sabole katiko na beitarongi yanga una bimbi toka en university ngo no drabo rauta kina non dangone me matata tiko na university ni Deba ni Pasifika e boga rauta ki irutu na liu ni bei matani tu ena Pasifika merna ngai bei liuta ki nandela ni non rangauna e senga ni rawa ni daboga laibo tiko na matangali bei leti boga ngo me boga el doritiko ka senga tuna kena iwali boga raita ki mai ni ndondonu mendambe endua na matabe banganga itu bakata ki koya rasenga ni boga itabikina na beliuta ki na university matabe banganga itu boga ikoya go me raida boga binaka kandikeba kangara na iwali ni lenga tiko ngo ka boga buna tiko na beleti kaya serui ratu ni boga tumbura rawa na nonda rongoda na bebosaki adu tingo na University mbaleta ni ratiko eso endondonu merawalia na lenga ngonga isanga tiko ni rawa sa tiko na nona boga nui ni na rawa ni boga sangarai boga totolo mai na mata ni tu e beliutaki na iwali ni lenga ngo baleta ni na mata ni tu e biti o koe ka lebunduondua na nona dau e na bengarabi na University ni Deba ni Pasifika ka sandondonu me sa kalawa ya ni kiloma ka ia na be boga meuta ki beira na boga bese e kana liu ni Fiji Labour Party o Mahendra Pal Chaudhry ni na senga ni ngani tiratu na inga malala mbalabu na itutu boga presidenti sana numitiko merna laki taura ni Daba na bengarabi kaya do tiko e nango kaya talenga o Mahendra Chaudhry sabaka e be ito takimai na Prime Minister o Siti Veni Rambuka ni
Sabaka sa beindingita kitiko ngai na nona e sana. Me sa daka tiko ngai me kani vewe kani. Na non rendingita ki e so ki na tutu ni veli utaki e na matani tu. E Kao Chowdhury ni na senga ni ngani ti ratu na inga malalang balabu na tutu baka presidenti. E na buku ni i veikai kilaitiko membale tira e na non rabengarabi. E kaya ni kunruwa ki baka lebu na tikinango baletan ni sardabuta na yadandra na Prime Minister o Siti Veni Rambuka kaya kina o Chowdhury te sabaka e bei to takinga baka bewe kani kena bei lesi sabaka e doriti kongo o era dingitaki kina i tutu baka ngo kaya o Chowdhury ni ndondoni me sabsaba na kenra i tukutuku me rai baka raitaki kina Vanua vei kenda na leo ni Vanua ke ira mai Vanua tani ni sabsaba na kenra i tukutuku ka senga ni rao ni bangan diloi Kao Chowdhury na presidenti e ndondonu me i baka raitaki ni sabsaba ke na vei liutaki vinaka en nonda Vanua e kaya ni na vei lesi a kavango Rambuka e vei dalati wata kenra i tukutuku wakadakadaka na speaker ni palimendi e nangaunango. E rakilaitiko ni randau totaka na kabaka matatamata. Ka rawa se matitiko wakabinaka kay George Speight e na wabiri ni ang bakirua na undolo. E asabakan dinataki talenga bakalawa na matabilaway na non ra baka sokumunira e so na lewe ni mataivalu e na suka na ivalu barracks mai Lambasa e na ngauna katundo no tikokina na ya babala ni ang bakirua na undolo kay na buabiri sa sangataki kina. E ne kabani e pereli rua na undolo kalima aya tau kinaveira na itotongi mera bulawalu. E kaya na iliu ni Labour Party ni nonra totongi takia na matabile ya kakina na turanga nila wai na ngaunoya o Sunil Kumar ni sengasoti ni bagarita kivinaka e kunengovi ratu na ingama na nona baga ungetira na lewe ni mataivalu me rabe sanga-sanga kay na matani tu. E na sotale na itukutuku e taurin baletan na wakasa mango kay nakikinan ni sa kilay rambatiko ratu na inga malalang balabu na nonra bosa bagadataka na speaker ng boselawa ng ngaunawaya o Chico Luveni. E nandua wala nga ng ngauna may kimuringo e rongo dikin na itukutuku ni ratu na ingama na nona bagalewa e ndua na mataki na palimendi e na ito ni besanga o Ali Kimbia e ndua na turanga may na yatu Solomoni. E na beka kedoya e sa bagarita katikin o Chowdhury ni dodono me baka sa mabagarua na Prime Minister e na ilesi-lesingo. Kataronga talenga se bagay bengo na ilesi-lesi ni matani tudo ko bata se non rato ilesi-lesi nga na People's Alliance. Baleta ni senga ni rongo ditiko kina na domon rato na Sodelpa wata kina National Federation Party. Kito sa warakatiko na ngaunango na itukutuku may buwan na Prime Minister Siti Veni Rambuka. Kinangito, e kao Jared Haynes en dua kabibu kitiko en Vodafone Fiji Mbati ni dondono merto tauro wa malua na zaurabo ng gito rato waka sa mabaga binaka merto ngay rike ni kinaloma ni rara baleta ni ibakay kune na non rato lulunga na tatangomaki na sota bataki na PNG Kumuls na madawa saoti rato anruka ng gito Kao Jared Haynes ni rato na Kumuls
rato sa vakarita kasarangan na malumalumo yung tiko na tatango makini timini viti karato ambote kina vakararawa na ang bayar tu viria to kana nonta dorobo erto maningangakin nang gito ya. Eno ita kini na binakata kina ratong gito na singa ni mataka na ngauna may viti na singa vakararawa na HFC Bank Stadium ang baleta ni rato sana vakararawa binaka na sotango kay na timini I2 may na tukuka. Ang gitongo ni karua ni wabo kini sota ni Pacific Rugby League Bowl Championship na walu na kaloko ang bongin ni Singapore Hawaii and HFC Bank Stadium Suba. Kinabiasa iburabura bagarita kimay ni sato sotiko nga na bagarau kin binting-tingi na itutu baga presidente may merke kana madala ina kalima ni singan ni bulan November na beka embaleta na itutu baga presidente may merke kara wengati takatiko na songo-songo baga politike rua na Republicans ka mata takatiko may na presidente baga dengo Donald J. Trump bata ke na ibuke-buke ni presidente na ngaunango may na Democrat so Kamala Harris. Sa duruti ko ni na be talanoa ke na be bosaki ni be sabosa may North Korea membaleta na ibalu sa bakay kata-kata raketi ko nga maingo o ko na raw ile biti ko kin na matanitu na Ukraine wata ke na matanitu Russia sa doko talengan ni kin Amerike sa bakay randu inrena non ramua na be matanitu na bonua randu itokin na buku ni balungo dina ni bagai doriti ko na be bosaki ka se sangani se bagan deitaki na be ka embaleta na be baga me autaki me na toka la weloma ia bagarita ki mai ni dau magatiko na be ka embaleta na be bosaki sa duru eningo North Korea sanga me na laki be toko ni talenga na ibalungo mai Ukraine ka rawile le rabitiko kina nandu na ngaunang balabu na matay walu ni Russia kena matay walu ni Ukraine be tota kita litiko ngani na be matani tu eso na be sai burubura kinanraki duana wanin raki suasu se kotano non da bonua sama lungu sombutiko yani ia bagarita ke mai ni na te tau talitiko mandana uda ni se tokongo na ibagata kila nin raki suasu na non da bonua kana salabata kai tiko mai na olo ni uda ke na bulan ni rangi toka lau deba ke na deba na non da be mbarabi na deba ke bitilebu na bua suba ke na usori tailebu na itasiri na sanora ke na mosi bakakin na toka lau ke maduata na deba ke mbua o raki bata ke na sanora bakakin na mai da kaunrobe ke na be anu bole kata mai lau dwala bakakina mai di kombia nang gelelebu ke na sana lau na sana o da kaunrobe ke na sana lo mai biti tarai rauti ko nanraki suasua na ngaunango kuru na bonua kana tau bangauna na uda na kabini ko na tau bisara na sona ngauna na sewa ka bora na wasa na sengani besau na tuwa kinin raki na be dangia kitoka mai na toka lau ke na toka lau daba Sai kuangore na itukutuku nin raki, na itukutuku na biasa iburubura, na itukutuku nin gito, ke na itukutuku na nonda bondoa. Na nonda vata ke City Veni Raturala. Nawa nungu ni uwa
JJ's Food Shack. E tiku kedi kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boka malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talanga na nono specials and the lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarang ni Kinavato. Girit-rito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Vio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in doon ng life insurance policy? Nakakil ni Turtana katil kabitu ni okostita na 2022 o sagir ta kasarabiri ni tauna. Kami nga ya kina mga nga ya sala ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palinlay. In time sarangan mai. So ang kaliwara ka tala tundawara. Kuwertongko. Au sara ro dengo pamilaksa. Iyo, o yasar nga na buna, rao sara, sa tiko na pepa se senga, bulo vinaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kabana ua keada na lenga, nisa yambaki rowo tina policy. Text mai kina wasa walu ba dua, tolo walu lima na kena ituku matai lalai. O ya na wasa walu ba dua, tolo walu lima. Na nonda bata-bata, kay City Veni Raturla. Della ni ravo Della ni ravo Ni vilava tua vula Ni vilava tua vula Lito ama hati amani Renambong ingani uwa Ronro semua mudiwai Ronro semua mudiwai En ronro mani eruna En ronro mani eruna En ronro vale mula vale lala Karamai kai andua Oi toroli Oi toroli Oi torola Oi torola Sarla imo de edela Oi toroli Oi toroli Oi torola Oi torola Sarla imo de edela Amani sureti oya Amani sureti oya Beto museni au Beto museni au E au tia usongo sarayani Ganina kalau Au sabo sayang Au sabo sayang Enano mungoro-moro Enano mungoro
Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio bulando vata San Francisco. Mekauti kanda vatamai. Dona Mose na Bogaduri and Kabinikua and USA special AGM baletan ay songo so ni sana kilatiko na isongo boga politiki na so delpa na Bogaduri na kabini singalo tulebu nikua na Bogaduri tiko na lima na kaloko au na numa ni sare re Bogaduri tiko go sa tongo na ono na Bogaduri tiko na ngaunango in Metro Church 400 American Way, Windsor, California, diwa lima ba, diwa rua. Ranyo ni vitartarmai, na taliboni vitu saiba tolu, rua lima tolu. Ranyo ni vitartarmai na namba ni taliboni ase, na vitu saiba vitu, walun dua saiba, ono diwa, dua ono. Hindua tale na songone Bogaduri tiko kena iloku na numi merna laki wasaya nikina o pasta atunai sa bula ono ke pasta Rechelli bula ono na New Methodist mertu laki Bogado vivo saki tiko yani en US Expo na Christian Fellowship USA, Methodist Christian Fellowship USA, and Bogaduri tiko kin na be talanoango, and kara sa rei Bogaduri tingo. Sembera ni basota, na karua sanga buluka tolu ni November, medo ba na matai ni December, sa teke buo titiko. And diwa rua saiba Bennett Valley, Santa Rosa, California, diwa lima ba saiba ba, Amerike. Watake na Leaders Congress na karua sanga bulu ka ono ni singa ni bula o November ruanondolu rua sanga bulu ka ba Global Women's mai ne karua sanga bulu ka walu ki ne katolu sanga bulu ni November na bula maingo na kene tuku matai lalai ningai be tartara ki chobe sana ngarase en vitu saiba vitu liman dua tolu walu diwa seo ana tuibanga nandua vitu saiva vitu walu diwa saiva diwa tolu vitu sa ikuengorin vesureti en isongo eso vesureti tiko yani me baleta na mua ni madawa en duruma tiko yani ngo me kuringa ni vesureti asa rongo dio titiko me baleta na Fiji Runway resort ka Bogaduri tiko na kena songo na mua ni madawango nuita ke ndio ni nangolet ko yani kina wareta ki sulu na be ba marauta ki na idula ni sulu na kena be matangali na fashion design my California
Kina be bono bole kateronio ni tiko kina ni leisara sareni kina. Ertona tiko kina na matai laolawa dau be bunga marutaki nei pepe malani. En bagai tabi tali tiko ngā ke rato na wasan ni tandra. Lai seru wata ke Salome wipi seru. Na lolani boutique o lai ke salania ta tango. Renuka Kumar. Kana tiko tale ngā kina o Mrs. Malani. En buku I Pepe Malani. En songoni andi senitoa. Wata kin matai lolondo wei bunga maruta kin Primanavia. En Alaya International, ma Utah Pacific Fashion Week, Kalolaini, Pahulu, Rap, Tolu. Ogona songo keve na nui mena boga edoritiko na Fiji Runway and Camaros Resort and Spa and Napa Valley and Singapore Rawai Sarangango Karua Sangawulu Kaono ni Okotoba. Na idurudurun doon rawa Sangawulu $5 bagaya kabi tolu na itamba bagaya kabi na waimbuta ni sambuto sa tukina. O ni nangolea ni mo ningel kiwe taratara ke Donalesi ibombula. Taleboni bitu sa iba bitu diwa walundua tolu rua bitu. Ningolea ni kina bagaloelebu. Sa kuangore na irongo mena balisongo. Na nonda wata kei City Veni Raturala.
senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tona senga tiko nindraiva, se senga ni waka motoka, kandau dren na te tu beto seki, erto sa tu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nong ni voli. Rawa Sara, we tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluva diwa ono saivarua, merto wakarotaka katalada mai na nong ni voli, ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan Ono Toluva Diwa Ono Saivarua. Erto ngarap talangan ni kena lewang suburi ani nanomu yaya. Maina nonreto stoa kena nomu mati ni katumba. Dendram beka nangola ni kibalilo tero buku ni oso pakadadaka. Sendrakin-drakitan beka na tos nimbula. Kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana magi mai kena programu warotaki. Mai veratau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Ruwaga na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotulewu bei Kemando e Viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanta wata mai. E na muna ngau na lewu ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na dabu menda waka talau taka buka singilewu taka sa baka ya kapitang. Neka kuni lo malenga. Sa tipin dono bunua e rauni buka dingo ikimuni. Waya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na wei matanggali kaka na itigina. Mebaka na karitoa, waraisi. Na lobo, palusami na buwaka na kaiwa soso, na dalo na toa, na kukonda, bayangani ka ng gamure. Nakaka na buwa malang, mebaka na steak, gay bakay loka, tabiyo ka na kuslo, suruwa, at ni. Kailangan ko bata na kaya na pie, ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rosarangan no direct message virto, giringa kina vitu sa ibo vitu, tolo duon limono, se, ang wala sarang alito mito may nanomota e na di omalima Billy Street, o ya e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito ulit dilibot ka na nagkemo katalawa sing lebo sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda wata kei City Veni Raturala. Jesus called Peter and said, Simon, do you love me? Simon, do you love me? 3 times he asked. He never called Peter, he called Simon. He called again, Simon, son of John,
do you love me? Yes, Lord, you know that I love you. Feed my lamb. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. Wakanir chuga nungu sheep. I live in the wakanir kenda chunga. That time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you, my Lord. Amen. You know everything. Angay batu tu sa chigot o Simon, but nada nida kita gichisu. He denied Jesus 3 times. This is his confession. When Jesus was calling him so that he can become established on this rock, the church that Jesus wants to build. Praise the Lord. Praise the Lord. He asked 3 times. He never called Peter. Remember that he called his real name, his origin. Simon, Simon, Simon. Dilam batu sinambari chikuni toko batu chikuna biwekani bat kay chisu eva muri chisu wale tunga. Kenda ngo dera eva muri chisu sindo tuna nonda sema ve chisu ven kava wana yalo tambu na gift ni yalo tambu melak mai weekenda.
Life of Family Gospel. Pinakabulebu yan, ayuti-uti ni tabi ni Reverend Lal Muhammad and the singalebu and the natala di kwe, tabu ka pinakabulebu buwa. Ratu ilaitia, garaba na dolo, pinakabulebu na binanumimay, rupeni matakimbau, baka bulat ko yan, ipitan do bimbua, sa lolo mayani, o sanga nikilang sa tiko pita, tiko manta may Amerika, ya sabu ka pinakasa, daw itu nga ningo rin na bukang bulan ni rupeni matakimbau. Apo tawa ke tarari kina do atumbuya. Sa matiko yan ko Wollongong may New South Wales. Sa baka nung inibinatu ya Wollongong. Nakabagalebu na sa matiko may. Sa bola sa tiko nita parang nontang na sangay basi ka na maramawara katiko. LSC Wong. Ay bula binaka. Meron tumbo wile na ipakalangaw ni buka singalebu. Be kiraw na be tinani. Na modalango. Sangawale saratunga pinakapagalibu kwa sarangango rin na kenita kadak. Kesa ayato tiko nga na moda sabi nakakuha talinindua na kaiba kurikina. Ni kalungata na ibuka singalebu. Jim Turanga, pinakapagalibu sar na garabitabi. Pinakapagalibu na borongo Jim. Tao madalati ko warakay ko na may. Tao madalati ko na yoti ni tangan ni ungo. Waray ni bango risasi na iti ko ng damola. Iyo binakang di sambo yuti tinitangan niu ko se tangan ganim bilo menga ilimbukan ni kinana niu wan tamol niu se awa siti ko ngango nang ganim bilo binaka bogali abu Jim Turang abu anu ini binaka tiko yani rupe ni mata kimbau tiko talengo abu anu ini binaka bi mikalonga keretona na mata bobale nang gelele bu eta kaunrobe se matiko yani ngo se matiko mai na Starlink Gina ya binaka ke mika ke obu rongo tiko mai ngai nanumati ko na ponongo ren ang gelelebu na anu laylay kara baka sinay tu na ungabule kay bako ta may birupe neso kay non naitay may bako ta may biyaw pinakabalebu tori kasalu-salu dola binak sabo kanu ini pinakatiko yani beroto na ilaw-law ni apo tawa ke may Wollongong may New South Wales bula binak labeti bula bina kambali suba bukarorongo tiko may na punoy bukarorongo tiko kina may waga may New South Wales may Australia torika tinay bula bina kandrang irungu ato kongo ena tukuka ena kabin lo tulebu nikua bina ka bakalebu sara oi ndo tale na itukutuku lesi ngwile dabala lolo malaya ni bukang bimbi we kemuni isa pinakabukalebu na lolo mabi kemuni talenga bukang bimbi sara lutu tiko ya ini na loma ni tembara na singalebu endai kalungata na bingarabi ni kalungata na bingarabi na singani kuwa kalungata talenga na bo ni ngau na ndazuru mai na mua ni madongwe tandua madana kene bukalangau Right.
di sando ko me ngone bana tabane lawa matenga ni taro ndo tarongi tama na taro kay vei kia ko na market ko itu ngamai sando tu kunia ni ngoni rewa gai reider to na sano la o merto ngata me kia iona kay mbur basanga raba ka du baulu kia na mandua beto na kentu kino rewa ena marui rewa nga kay to me subo no bongi sengai o tinon to mbos ni sana subo ke lele butungo na kabula bula yo de marro ti una kabula bula kay subo nga kay rewa nga boleh kento tigo ni kuwa kento to sarui marro roya na da Ai ulutanga ni tukutuku e rongo bia na singale wenda indai ana nonda banua mai viti. E bangarita kana iliuliu ni toni besanga na palimendi o inia serui ratu. E sengani nondono menda bakatara me toso tiko na bakang besembesa na University ni Devon Pasifika. E kambimbi na nonra wuli na luvenda. E kambimbi talenga me bakasangarai bakatotolo na iwali ni lenga e rakunru bakatiko na tamatadakadaka. Baleta ni sambalabu na ngauna e bibo sakitaki maikina ka sengani kune na kena iwali. E bakarita kana iliuliu ni Fiji Labour Party o Mahendra Pal Chowdhury ni na sengani rauti ratu na ingama lalambalabu na itutu sana numiti Kongo mena laki beso somita kina na itutu waka presidendi. Katalanga Chowdhury sabaka me beito taki mai na nonda prime minister sandingi taki iranga na wekana ke ira mai na nona bonua kina itutu ni veliu taki ya na matani tu. Wara kitiko na itukutuko mai buana prime minister me isani tukutuko ya. Kinangito e kao Jared Hayne na nonda dorobo kabibu ke teletiko nga na nonda tu bagarota kina Vodafone Fiji mbati berto to roba malua nangito. Erto bagalewa toko baga malua na toso menga irawa ni irato rawa kaikina baga binaka. E na butura raningito na sota na singani mataka na ngauna maibiti na HFC Bank Stadium. Na sota karau na vengarabiki na ke na timini atuku karau na sota ke na timini atuku na I2 na singa ni mataka ni karua ni waboki ni sota ni Pacific Rugby League Bowl Championship na walu na kaloko na kabi ni mataka na numini sa na muandono na bibosaki ang baleta na nonda timini nrua kay na timini bonua na Fiji Water Flying Fijians na nona sasanga me duruani kin sota ka ratubo kay doratiko so na matanitu na nonda iwaseni burabura merawa di buka durumiani kina na timini viti na rugby championship kay baka saraw na tikinoya sana beibu kesar na narasasanga na daurabo me baleta na gito na rakabi na nonda banua kay na besa iwura. E baga eduriti kwendo na baga mbese na ngaunango veira na tamatadakadaka era vengarabi na kambani ni tawanga buka na Boeing mai merke na baga mbese ngo sana numitalitu nga mai bukan balabu kasabi bosa kita ko mai mena baga eduri membaleta na nonratu kambani ni wanga buka e baka ya kusura na kena beliu taki kada sangani talita kana tamata dakadaka bukan bimbi veira nanda uni misini era vengarabi na kambani ni wanga buka kile ile bungo na Boeing mai merke kinanraki sangani besau na ituba kininraki dina koto na ibaka kila ninraki suasua na nonda banua au kubata kaya toka na loa na sona ngauna na taumbi sara na uda kana rawa ni lubu na bei udi wai ke na bei barabi na nonda banua na ta kuru talengan na banua se rua na mosi na bua suba na usori tailebu na itasiri sana ora raki na toka lau ke maduata na deba ke mbua ke na sano da kaunrobe o kakina na ke na bei atu anu be tega bua mai di kombia na ngele lebu kaute ni ki laudala ke ngamea bata ke yadata
enu tabeuni na sano lau ke na sano lo maibiti na kuru na bonua kan tau banga una na uda en kabi en daindai ke na singa ni mataka sona ngauna na tau bisara na uda ya liwa toka na toka lau ke na toka lau deba sewa ua ka bora na wasa sai kwengori ne ulutanga ni tukutuku ena nonda bonua na itukutuku ena via sai bora nang gito ke na itukutuku ni raki na nonda bata kay City Veni Raturla. Sairu serevi ke rotona no nei lao na city di vitiri mena tembara anda tiko mena tembara ke rau sana tatau talenga na singa lebu endai ndai bono ni binaka na muani madawa totonga tiko nan rakini bengarabi
totoka tiko nanga nanonda daka and tangaraba na mua ni mada ongo baka nui nebe naga tiko eni sa tuka ngana iloloma na numi tiko eni baka bimbi na kuro moda na loma ni tembara sanga wale saranga baka nui nebe naga tiko eni kira usa baka mode ke meza bana nonda ngauna kataraba ni sa mode. Nanda Vata Vata ki City Veni Raturala and a radio Bulan Dua Vata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vata Vai.